डटले कुचा मर्याका बिचा ठो नेवा उखान ख ठुकिया भाबाट डटले वास्तु मर्या वाट्या फट्या जुया चुनिगो मरे टुङ्का जग उकी मु ठिका नुव मछिङका चुन मालिउ ख नेपाल भाषा खेले न ठटिजु ठग मा भाइ निम्ते राना इलन से डुकिसिया ठौ जाठा जुगा चुन ढुङ्गोपी निलवाटे त झिस खास हनबन याग चलन लुदिन बजुइक जुगु मोर टाहा दियो ठजाउ हनबन नगरपालिका बा सरकार न या माउ ख तर मिगै नगर पञ्चायत व सरकार ठुकपाकी ध्यान बिगु खय मुखुली झिसा उले आस्न महिना आ प्रजातन्त्र वे ढुङ्गाना राशि पासे साइट काटेट गठी सम्मान याग ढेगु छु स्पष्ट मजुनी पञ्चायत नि सुनाटगो टटपंगु डाये सिरपा खाली खे भाइ चुम्पिन्ट जग कलाय कोसो ठैजना वया चंगडो ठोखैट कुखिने उतला डयडनी आइट नापा छिस छिट है हनिसेक माल ठो सम्बन्ध छिगु पास ठकायक ज्या दुनुगलन से सनावया चुम्पि चुम्ट यक्कु मरुगु मखो उकी मरिया ठन पाजो सत्यमोहन जोशित क्याचेन गुडो वेगैगे छिगु पास खेले नापजगु मखो आना उलिया ल्यामसु पिचया चंगुडो ठम अपो खना चंगुडो खासना प्रज्ञा प्रस्थानीय सदस्य सचिव इ ढुङ्गा वेगै ट्यान हाना नेपाल भाषा टिसा टीका झज ट्याक्ट लिम्ला फुम्ला बया जुया चना दिगुडो खला वेका गब्लेन से ठग मा भाइ सेवा याग ज्या पलाटिया दिल दै खन महत्वपूर्ण जो वेगै टापु खना चाले चखु चट मड्डीका हाव्या चंग खना वेकला ठग मा भाषा चखु चिम्मी चुया दिल खनी वो मे पासा मूर्तिमान साकिट क्यमले छ चोग मे तस्क बालार का चुछागले उब्ले निसे वेकला ठग मा भाषा चुएग याना दिगुल ठुक्न प्रतिभा दुपिन्ट पच्चा घनाजग बीमा ठग प्रतिभा पिजेका हेग ज्या ग्वाली जुई 2001 साल वेका पिन्सा लाट चुया नेपाल पौपिक्याडल उकी नेपाल भाषा बालाउ कैप्टन पियाउल उकी मरे बालाउ कैप्टन उब्ले एसएलसी नेपाल भाषा पड्य मुन श्वास दुस्नाउल ठुक्न सत्यमोहन जोश जो नेपाल भाषा नापा मिटो मिटो नेपाल भाषा ठिठी सपु चुया नेपाल माइट छायजल नेपाल भाषा या टटरंग साहित्य संस्था नापा यक्को सपु दयावल अजाउ संस्था चुना नेपाल भाषा सेवाजना दल फय क्रम नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य सचिव ज्यादल थुब्लेन वेक मेपिन सठे नेपाल भाषा लोमंका मडी उब्लेन नेपाल भाषा सपु पिहा वया चुना बैदिबा नेडन लिपा कवि वर्म व्यवसायको वैट है आना वैट है वो किन नेमुखो पो आदि वो चापिया वो सफु ख जागिर नापा सफु मर्याका नाप्सिया इलन लाइगुला जुएजुल टुटा वेकै प्रज्ञा प्रस्थान नापा सफु मर्या चोस पस नापा हान क्वाटको सफु डाउन टुब्ले न नेपाल भाषा निम्ति मक्कु ग्वाले नाचुना दिबले श्री पाँच सरकार वेकै त चीन छया बिल वेकै त चीन छया नेपालले चुना नेपाल भाषा सेवा याग मोक टोपिसा नेपाल भाषा निम्ति फिए जुगडो छा रास वेक चीन छया नेपाल माय सपुट अर्निकै बारे नेपालले चुना सिक मफैगु यक्को ख अन सिका ल्या चला ल्या चाबले स्वेट चैति जुना चला टुटा वेक चीन ल्या झा ढुङ्का नाप्सिया न ल्याम ज्यावगो सिदो ठगो कर्तव्य ठुमा ल्याम एके गयक जोश जागन्दै उली जोश वेक एक न जी उब्ले निसे खना चुनको दो वेकल ठग ल्याम जोश त छेल्ट लोक साहित्य परिषद नि सुनाजल तो परिषद नि सुनान छे वेकै जा छौ छौ जना पिज्या चंगदो पिने खण्डको जमध्ये तो परिषद नि सुन ढुङ्का कर्णाकर बैद पाखे कर्णाकर सिरपा मूर्तिमान साकिए छेज पिन पाखे मूर्तिमान सिरपा पियावलसा पंडित हेमराज साकिए पाखे हेमराज हपा व सिरपा न पियावला ठटिया हान ठोक्सी न वे परिसर न सुएगु याना न्यू नुगु सिरपा न घोषणा जुइ टंगु दो ओके छम टाटा सगो टय ईश्वरमान प्रदान खसा मेम पुचिया विष्णुमान श्रेष्ठ ख ठुक्ट ठडक्को ठगो भाषा निम्ति छु यामा रहेको भावना डुपिङके ख्वा डुप्न छका इनाप यामा छुन छु टरङ ज्याजु रहेको ठछौ क्वाटोको डसी ख ठटिया जोसिजे मुटो न्याना कठ साउ मनी हर्ष जोटिया त झिगो भाषा निम्ति छु याना डिमल टका इनाप यामा साउ जु चित्तर सिरपाया निसुना दिउ ख वेकल छौ ज्याजुले न्याकाटल चराहरू पनि यता र उता उडेर कराइराखेको यताउति भन्छ कहीँ कहीँ आवाजहरू पनि आयो हार यस्तो के आवाज पनि आइरहेको छ के हो कसो बुझ्नै नसकिने त्यो ठुक्ट सटिमन जोस जो बैसन ने न्यारे ज्याठ जुसा पठम ल्याम्याके गुली जोस जागरण दै उली जोस जागरण जना ठाउँ नेपाल भाषा खेले वेक भया जुया चुना दिगुदो वेकै ठजाउया पलाट लुमका वेक या ने न्यारे बुनी लस्ता छौ ज्याज याना
हन्ट पन्जित हेमराज साकी अडिसा छौ समिति डेको ख उले डिसेम्बर च्या वापस बना ठन ठचुसु चोयगो ख वकै पुंगु खमो हो ठम टिक चा वटा गुली खण्डु ख उले जको चोयगो जुल